يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ey adame çokkunu masaga agan shume gora beyan me peygamber ur beyan kanant shume dema mani ayata ni harkas ke torset unik bit gur nest an sara tors ona agamigba والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهما कसा के द्रोगबंदिश कुतंत में आयात व तकब्बुरिश कुत आयनी दीमा और हमेशा दोजही आउदा पर बुने जहमनिंदमा فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. نکایت ظالم تر چاما شخصا کہ یہ ٹہیت اللہ سر دروگ یا دروگ بند کو تنت ای آیات ہمشت کے رسیت آئنا آئنی باہر چانی نبشتویتی تقدیرہ تہما وحدہ کے اتکنت آئنی گورا میں نفر آئنی روح قبض کنگا گوشتش کے کجا آئیں ہما کش متوار پر داتکنت بید اللہ گوشتش کے اگار بتن چما و گواہیش دات و تسرا کیا کافر بتگا پس تقدیر تھا اللہ ہر چروزگی و عمری کے پا مردمہ نبشتہ کتگ مردمہ روزگ رسید و مردم عمرہ پورا کنت نمیری